February ni nga sang ni som ni paruk ni nga ni ania bazar thlir tu te chibai ule kum khaddon hnuwa nimin khan Manipura president's rule puan chu hliani ta a Manipura NDA sarkar thara piang ngalani Ministry of Home Affairs chuan nimin khan Manipura president's rule hliani thu hi puangin he thu pe ki man ngal tur ti ania NDA legislature party leader Wai Khemchan Singh chu nimin tlaidar ru khan rin nomna thu tiam tirin Chief Minister atan laklu ani tangalani Chief Minister ni tura Khemchan Singh an rin nomna thu tiam theina tur hian nimin zinga tangkhan ro manna kalpui ngal zungzung ania BJP Manipur chuan thu chu asiamin Chief Minister atan Khemchan Singh laklu ani tur thu hian puanga singa kai hroina hnuaya Manipur chuan remna le monna kong thar zo in sarkar thale masona hna thok tur dinin Manipur state chuan hngena nen malama pan don ni in an soyani NDA legislature party leader atana thlan Khemchan Singh chuan Manipur governor Ajay Kumar Bala hnena sarkar siam thei thuwa hrila governor hnena kalzinga hian Churachandpur le Pherzol Biala Kukizo MLA pani te po antel veani kumsomruk panhiau pa Khemchan Singh hi thole ni khan New Delhi a Manipur NDA legislature party leader atan thlanani a Chief Minister atan alak luani rol hian BJP MLA Nemcha Kipgen Kuki MLA le Naga People's Front MLA LD Kho te chu Deputy Chief Minister atan laklu annia BJP MLA Govindas Konthaujam le National People's Party NPP MLA K Loken Singh te chu Minister atan laklu ngalan ni bok Manipur Chief Minister Thar Yumnam Khemchan Singh hi Imphal West District a Singjamai MLA ania mizo te chuan kung futhiam kan ti mai tur taekwondo a 5th dan black belt ania Paul Soma Paslim kumsom paruk mi ani tangin taekwondo hizirin sangha zakwa somkwa khan Korea rama World Taekwondo Academy kuki wan atangin hanzir chuaka Korea rama kalma po hian asam le Manipur state ta taekwondo vor lartu ni in sangha zakwa somriat pani khan All Assam Taekwondo Association din tu zinga atel nge a Taekwondo Federation of India Vice President te po ani man hiala Assam Police Taekwondo zirtir tu te po aloni to ani kumsang ni som pasaria Singjamai Biala tangin MLA tan thlantlina ni a sang ni som pasari le sang ni som ni pani inkar chung khan Manipur Assembly Speaker ani a Biren Singh kai hruai sarkar Trump ni na cabinet minister ani a nikum December tha khan Kukizo namte khuwa ugrul le kamjong te tlo in kumsang ni le som ni pathum mei thla meitei le Kukizo namte inkara boina chu nuwa meitei politician zinga tribal te chen na mun tloan ma ni ngai sak tu langsar ber ani tani country advek angin Manipura hian boina na sataka chuwa wangin Chief Minister Biren Singh chu bangin nikum February ni som pathum khan president's rule puan ani a kum khada tlin ma setin president's rule chu hliani ta a NDA sarkar thar dinin Manipura mipui sarkar in ro rel na tharan kalpui le to don ani Japan rama chon kar ni chung vura sur to wangin kongpui tam taka lir theian tlan thei to lova in enga mazat vurina del chim to boka nimin khan Japan marlama chuan vur tol hlawom tak tak thleng theani thu sarkar chuan puangin mipui te chu hetiang laka inven dan ngai to turin hriat tiran ni January tha to patanga vur ta tan to wang hian Japan marlam kho then khata chuan vur tla hi fit ruk zeta cha te ania mipui te tan pon chuanga ina omlo wangin school le sumdon na mun te kharania nimin khan khovo lutuk hi in temperature po aron sanga aw mori khuwa chuan temperature hi 8 degree Celsius te ania wangin vur hlom te chu lian pui puya tol thayania tu nei tu te chuan in chunga tanga vur tola wanga hliam tur le nunna chan anom lo nan mipui te chu film khur turin an hriat tira Deputy Chief Cabinet Secretary Masanao Ozaki chuan press meet e komin vur tol laka film khur turin mipui te kan hriat tirani ati nimin thleng khan vur tana sa wang hian mi somthum panga in nunnan chan to a hliam tur zathum somkwa pathum anom to bok ni in Japan Ram Fire and Disaster Management Agency chuan an puanga thile hliam zinga tamber chuan in chunga vur hlom lian nor thlak tumna lama che swalta te anni antia then khat chuan in chunga vur hlom lian in chunga del chima wanga thi te po anni antibok heti la hin khochin thlir tu te chuan tunkar to phian Japan marlam chu ama ang bok in khawot in atom le don ni in an soi nimin khan khowela mi poimo ber pahni tia soi thei Russia President Vladimir Putin le China President Xi Jinping te chu video call mangin anin bia a
Putin chuan Russia le China tho dun na chu khovel tan nge na thlen tu ani ati President pahnih te video call mangan in belai hi Russia rama chuan sarkar enkol TV ati chuani a he in biak na hian Putin chuan khovel chu malam hun chiang lo taka din mek lain Russia le China ten politics economics le ramven himna konga tho dun na nget takan nei chuang hing ve lo ti asoya hetiang hun harsa le khirkara hian kan tho ho na hi khovel chel nget tu ani ati ani Russia le China te hi khovel ram hausa le thil ti thei berber pahnih ni in khothangram intel khom ten khovel pumaro re lan tumna do tulian pahnia ngayan ni a Russia in Ukraine run hnuwa phei chuan khothangram te mit timim tu ber pahnih anni Ukraine war chungchanga khothangram ten na taka Russia demand be leta Russia thopui tu le anthil siam leitu te thlengan be mek lain China chuan Russia in sipai chakna manga Ukraine run hi voi khat pola soisel velowa Ukraine atanga sipai la chuak tur poin na latingai lo hrimhrima khothangram te chuan China hian Russia hiral thuam le sipai mangin tranpui lo ma se sumle pai ba ka kongdanga tho ho na mangina puireng ni in an ngaya hei wang hian khothangram te hrek na po Russia hian atuan la lo ni in an soi hialani nimina tangkhan Abu Dhabi a Ukraine war ti top dan tur ngai to in Russia Ukraine le US official te chuan in biak nan nei tana heti la hian president panhi te hian an in biak na hian Abu Dhabi in biak na lam hoi engma an soi ri lawani soitawin Russia le China in kar hi chelwa nikum September thla khan Putin hian Beijing khopuya military parade man puya nikum me thla khan Jinping po hian in dopui pahni na laya Soviet Union in Nazi Germany an ne na champha puala Moscow hunan man chu han tel puyani karmasa mai po khan Russia ram Security Council Secretary Sergei Shoigu chu Beijing khopuya kalin China ram Foreign Minister Wang Yi ne anin huani Khovela tual chung boina rap thak bertia soi thei tur Sudan ram chu UNO kal tlangin US le United Arab Emirates te chuan dollar makta doi zasari pe kan tuma Khovel ram dang te po Sudan tranpuina pezel turin an som UN chuan Sudan Humanitarian Fund dinin UAE le USA poisa tho khomin bul an tran dona UAE chuan he fana hian dollar makta doi zangan tho don thu an soya US chuan khovel mun sang tranpuina na tho na tura ni kuma dollar tu le ding on ni an lo da san to atangin Sudan Humanitarian Fund a hian dollar makta doi zahni an tho don thu an puang ve boka Saudi Arabia le ram then khat poin he fana hian poisa an tho don thu an sai to a an tho zat turero an la puang chiang lo ani UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ocha ho tu Tom Fletcher chuan Sudan mi puite torna re theinan khovel ram sang te kan soma tranpuina mamo ngoi te hena tranpuina thlen ngei theinan ma kan la ang atia Sudan rama tranpuina na tho tran nia tan tun thlani som pasari hi an ruam man thu a saibok US Senior Advisor for Arab and African Affairs Masad Boulas chuan ka lawm tura hian US chuan Sudan rama tranpuina tam tham tak phut luani theinan ruam man nan siam don ni na saibok Sudan rama hian kum sang ni som ni pathuma tangkhan tual chung boina chuakin Sudan sarkar sipai te chu Rapid Support Forces tenen thunei na in chu in anin dawa he boina wang hian event chuan mi sing ni chuang an thi to ni in an soya atak taka chuan he milet aya tamdai hian thi to rin ani a mi puimak ta doi som pali zetin an chen na in an chu asana Sudan ram hun enge mozata tramatlak thu puan ani to ani Country om Pakistan rama chuan an boina kum hlun chu tun la hian na sataka thar tho le mek ani a Pakistan chimlam Balochistan province a chuan Balochelpol le Pakistan sipai te na satakin anin be meka Pakistan chuan helicopter le drone te an tho chua pui to ni in nimin khan puan ani nithum chungan be hnuwa thaler khopui an ti mai nuski khwa chu an la ni in Pakistan chuan nimin khan an puanga he khwalak tuman be na hian Pakistan sipai pasari an thi ni in Reuters chuan an tar langa Pakistan hian nuski a hian sipai tamjok tirin helpol te be nan hian helicopter le drone te an mang ni in an soyani inrin ni khan Pakistan chim thanglama Balochistan Liberation Army BLA te chuan be pui thlakin bank school le bazar ba ka sipai le police duty na mun ten beya Quetta khopuya chuan sarkar office a bom an tipuaka Pakistan sipai ten BLA an be le na hian BLA za somkwa pasari an that ni in anin soya Quetta hi Afghanistan le Iran nena Pakistan in rinalaya omania Pakistan chuan curfew an puang mekani heti la hian BLA te chuan operation Herof puangin
Pakistan sipai zani somriat an that to ni in thole ni khan an puanga BLS roi tu Basir Zep chuan he operation hi kumsang ni somni pali August thla Pakistan sarkar an beina chhun zomna ni thu asayani soitongin bolot so hian hun rei to takatang khan Balochistan chu Pakistan atanga lak thran tumin an bei to a Balochistan hi Pakistan tan hun poimo tak Afghanistan le Iran kalpona ni mai ba ka leilung hausakna tamtak omna hmun ani awangin Pakistan chuan Baloch helpol lakatanga humhim tumin thei to pan chu avereng boka Balochistan province a hian lungal thei rangkachak dar le tuial thei te tamawangin Pakistan sarkar lai puitan hun poimo takani a China nen thok dunin Pakistan sarkar hian helai bial a hian leilung hausakna tamtak ala chuak mekani Baloch so hian an ram leilung hausakna chu aram leilung fa te dikna chanvo rabbet chunga lak chuani ti in Pakistan sipai te mai ba ka helai hnathok Chinese company mi le sa te po an bei thina ni Balochistan Chief Minister Sarfraz Bukti chuan tun cholni khan Pakistan sarkar in BLA te an bei dan soin kumkhat liam ta chung khan sarkar sipai te chuan helpol mi zasari chuang hrem hmun an thon to a tun hnai ni hi chung ringot khan mi somsari vel tha an ni firfia kan dona konga tha kan thla don lo atia Baloch hel ho chu India le Afghanistan in an tran pui thin ni in a soibok kongsang sanga khovel kalphung in herkwal vel kara India ram Prime Minister Narendra Modi chu khowela mi poimo berzinga mi ni chhozela European Union le US ten sum don na chungchanga in remna siam noin Modi hian Israel po bethale meka tun thatop lam hian Israel ram azin don ni in puanani Prime Minister Modi Israel zin hun tur hi puan chianala ni lova chuti lai chuan Israel ram atlo na tura ti fel ngai te chu ti fel mek zelani thu puanani a Modi hian Israel ram hroi tu te hi ram pani inkara thodun na tur thil sang sanga soipui tura science and technology chu ki pui ber tur ni in soyani a cyber security le bu le thlai chin na konga thiam na sang man tangkai konga tho hona po India hian a be sei ni in soyani boka Modi an Israel cham chung hian kong sang sanga MOU an zia be sei ani Israel ram hian State Bank of India chu changtlung takin kalpui ani to a SBI kaltlang hian India le Israel inkara India poisa rupi hmanga insum don ton na kalpui thei be sei mek ani thu SBI Israel CEO V Manivanan chuan alo sei to ani Prime Minister Modi hian kumsang ni som pasari July thla khan Israel ram hi alo tlo to a India ram Prime Minister zinga Israel ram zin ma saber ani ngeng he a heta tang hian India le Israel inkara thodun na chu kong sang sanga zaule ti nge ani chhota zela tuna hian Israel chu Indian general thuam shal tam pathum na ani to ani bazari lo thlira wangin kan lo me